Dobrodošli u novi video na YouTube kanalu. Danas obrađujemo top 5 najsmješnijih likova u Sarajevu. Da još videa, bacite taj like dole ispod ekrana odmah i podržite prošli video top 10 vrsta mlijeka. Znači, za lagani početak imamo Dungeta, našeg predobrog liku iskupa s burazerom majkom, naprosi para i ode na more svako ljeto. Neko na more, a neko ode u zrak. Nek radi ko mora. Like ako bi vi uzeli para od raja i otišli u nemu. Sljedeći je MR Emir 1998 Emčo Emir Mire Međedović, glavni reper, treper, muzički izvođač koji dosta napreduje. Emčo naš predobri, visoki, izuzetni 1,60 m, voli ispušt šišu, mahali, a boga mi zagrli djevojku. U zadnje vrijeme se voli baviti kuhanjem i radi u Hotel Hillsu. Peče kestenje pred hotelom, neku noć kad napio neki bolesnik, sam kestenje polupo, otišlo po tramvaj, trčao Emčo za kestenjem dobri pola sata. Na prvom mjestu Lange razabo od Dungeta, prodaje kukuruze u Neum kad ode da skupi para za Peugeot 206, onaj dobri Peugeot. Blizu je, ja sam u jednom dao Marku, zagrlio me, često mu se desi da mu isto sultanije dođe iz Jahana. Ovako nekad ode u pekaru Edin, neki dan bio u pekari Edin tu na čarši, uzeo 2 zeljanice od para što je kukuruza prodavao prošlo ljeto. Pojede one zeljanice i ode u mobile shop. Za kraj imamo Emira, neku noć ga neko udario šakom u lijevo oko, on objavio story banda gerila. Bio model za Teranovu i Bečku, jedne prilike dobio je pantole na 2 veća broja i prezao s tim poslom, pa se ukrenuo u kuharstvu. Peče kestenje tu pred hotelom, neku noć ga napao neki bolesnik, sam kestenje polupo, otišlo po tramvaj, trčao Emčo za kestenjem dobrih pola sata.